ukoretwo uri mutugo wa etikia ndini ya Giithiramu gukunguira Ramadhan na njira itiganite, imwe wacio ari gwikinyia mithigiti-ini o undu umwe na ukunguiri ungi wa hamwe. Ona kuri uguo undu uyu riu waya kwaga gukinyanira rita riri, kuona thirikari ni irikitie kugiria gutabanio gwa ciungano ciothe itemi-ini ria kuhitana na king'uki gia COVID-19 kiria githiete na mbere na gutamba icigo-ini nyingi guku bururi-ini. Hatutakikani kuwa karibu, wala hatutakikani kushikana mikono, wala hatutakikani kuweza kutokuwa na usafi. Kwa hivyo tumekosa kusema kweli kuswali misikitini, kwa shauri ibada nyingi na thawabu nyingi ni misikitini. Munini wa President William Ruto ni moritie etikia ndini ya Giithiramu guthingatithia mitaratara iria igathikitwo ni Ministry ya Ugima wa Mwiri, miario iria inyititwo mbaru ni atongoria ikiro itiganite ndini-ini ya Giithiramu. I also urge you to be more vigilant and meticulous in observing the guidelines and protocols issued by our health experts until we overcome this pandemic. Tunawasihi Waislamu na watu wote kwamba zile kanuni zote zilizowekwa na Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Usalama, watu waswali nyumbani tu na ama watu kidogo kidogo na bila ya kukusanyikana, na wachukue tahadhari zote zile ambazo Wizara ya Afya imetoa. Oho Ruto akiuria etikia acio hamwe na Kenya othe guthukira uteithio aria matehotete ihinda-ini riri kwina moritu maria maumanite na king'uki gia COVID-19. We do not lose when we give, but rather our honor and status increase with charitable deeds. Ruto augite ndumiriri-ini yake kuri etikia ndini ya Giithiramu akimendithiria ukunguiri mwega ihinda-ini riri ria Ramadhan. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah. Giithiramu Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'ara.